السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون. برنامه نوبتی معرفت حقوقی که در زمینه نقشه چهاربینی های پروکراتوری شهر پنجکین در همبستگی با شرکت صدا و سیما به افتخار 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی منظور شما می شود. در برنامه نوبتی ما اشتراک دارند یاردمچی پروکرور شهر پنجکین، حقوقشناس درجه 3 حکیموف سامان و نتادوس کلان اداره نترالی شهر پنجکین جورزاده جورابای. من به هر دوی شما تشکر میگویم که امروز در این برنامه معرفت حقوقی اشتراک دارید. مقصد و مرام اساسی ما پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم است. محترم سامان حکیموف، نخست میخواستم که درباره فعالیت اداره نترالی دولتی شهر پنجکین کمی معلومات میدادید که از طرف پروکراتور شهر همکاری و تحت نظارت قرار گرفتن قانون‌های مربوط این ساحه چطور عملی می شود؟ تشکر زیاد. طبق طلبات و معیارهای مقرر نموده کنستیتوسیون و قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان مقام یگانه مرکز داشته میباشد که در دوره وکالت‌های خود نظارت ریایی دقیق و اجرای اخلاق قانون‌ها را در قلمرو جمهوری تاجیکستان نظارت می‌نماید. وظیفه پردمت نظارت مقامات پروکراتور همزمان فعالیت اداره نوتاریات دولتی نیز وارد کرده می‌شود. فعالیت اداره نوتاریاتی دولتی شهر پنجکین از طرف پروکراتور شهر پنجکین پیوسته موارد سنجش تحلیل قرار داده می‌شود. فعالیت اداره نوتاریال دولتی شهر پنجکین اساساً سرچشمه می‌گیرد ابتدا از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، بعدا از قانون ساحوی قانون جمهوری تاجیکستان درباره نوتاریات دولتی که از 16 اپریل سال 2012 قبول گردد، آخرین مرتبه تغییر آب 23 نوامبر سال 2023 به آن وارد گردیده است که ضمن سنجش پروکراطوری فعالیت ریایی و اجرای طلبات و معیارهای مقررنده قانونگذاری مذکور مورد سنجش را قرار داده می شود. تشکر. جناب جورزاده، لطفاً برای بیننده ها میگفتید که وظیفه های اساسی اداره نترالی دولتی از چی عبارت است؟ السلام علیکم حضوران گرامی تماشابینان محترم. اداره نترالی مقاماتی است که در شهر و ناحیه‌های جمهوری عملیات اهمیت نترالی داشته، یعنی تصدیق عهدها، مرتب ساختن حقوق‌های میراثی، بستن شرطنامه‌ها و غیره را به جا می‌آورد و همچنین محافظت حقوق و منفعت‌های قانونی اشخاص واقعی و حقوقی و دولت را با راه به جا آوردن عملیات نترالی پیش بینی کرده اسناد قانونگذاری از نام جمهوری تاجیکستان در چارچوب قانون جمهوری تاجیکستان درباره نترالیت دولتی تامین می‌نماید. تشکر. سامان حکیموف، لطفاً میگفتید که در صورت مورد عمل قرار نگرفتن سندهای معیاری حقوقی از طرف اداره نترالی دولتی شهر پنجکین شخصان واقعی و حقوقی و پروکراتور شهر مراجعه کرده میتوانند؟ تشکر زیاد. دوستان چطوره که به همگان معلوم است و تکرارا قید می‌نمایم، در حدود جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعات شخصان واقعی و حقوقی قبول و مورد عمل قرار داده شده است و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان شخصان واقعی و حقوقی در صورت ویران کردن حقوق و منفعت‌های قانونی حفظ شونده آنها و یا پایمال کردن حقوق و منفعت‌های آنها می‌توانند در اساس معیار و طلبات مقررنده قانونی مذکور با عریضه جهت حفظ حقوق و منفعت‌های قانونیشان و دلخواه مقامات دخلدار را به مقامات پروکراتور مراجعه نمایند. جناب جورزاده، شخصان واقعی و حقوقی به اداره نترالی دولتی بیشتر با کدام مسائل مراجعه می‌کنند؟ ضمن تصدیق عهدهای اهمیت نترالی داشته، بیشتر عاید تصدیق شهروندان بیشتر عاید تصدیق اصلیت‌های امضاها زیر عریضه‌ها یا راضی‌نامه‌ها درباره حمایت حقوق و منفعت‌های فرزندان نابالغ ضمن سفر خارجی یا تحصیل بدوباش و سیاحت در خارج، تصدیق نسخه حجت‌ها وکالتنامه‌ها عاید از نام آنها برآمد نموده در نزد شخصان سیام یا کارخانه و مؤسسه و عمل آوردن عمل‌های معین مراجعه می‌نمایند. محترم سامان حکیموف، عین زمان همکاری پروکراتور شهر پنجکین با اداره نترالی دولتی شهر پنجکین در اساس کدام قانون‌ها و معیارها برآورده شده است؟ فعالیت همکاری جانبه مقامات پروکراتور با مقامات اداره نوتاریال دولتی شهر پنجکین جهت عملی‌سازی تمام سندهای معیاری حقوقی دولت جمهوری تاجیکستان، خصوصاً کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره نوتاریاتی دولتی جمهوری تاجیکستان، قانون کودکس مدنی، کودکس اویلا و دیگر سندهای معیاری حقوقی که از جانب جمهوری تاجیکستان
қабул ва мавриди истифода қарор дода шуданд ҳамкориҳо ҷой дорад. Ҳамзамон зимни фаъолияти ҷузҷонибаи мақомоти прокуратура ва нотариати давлатӣ инчунин ҷиҳати баррасии саривақтии муроҷиатҳои шаҳрвандон ҳамкориҳои дуҷониба ҷой дорад. ташаккур. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо як савол пешниҳод мешавад. баъзе шаҳрвандон ҳангоми хариду фурӯши нақл ё манзил ва дигар дороиҳои худ ба ваъдаи харидорон бовар мекунанд. сокини шаҳри Панҷакен, кӯчаи Дивашчӣ, рақами 2 Юсупов Неъматулло ба барнома муроҷиат кардааст ки соли 2018 ба сокини шаҳри Ҳисор Зарифов Раҳим автомошини шахсии газетро савдо карда ба ӯ додааст. харидор давоми 6 соли сипарӣ шуда маблағи нақлиёти шаҳрванд Юсупов Неъматуллоро барнагарондааст. ӯ мегӯяд ки ман ба бисёр мақомот ба прокуратура, корҳои дохилӣ ҳам дар шаҳри Панҷакен ҳам дар шаҳри Ҳисор муроҷиат кардам, вале онҳо ба муроҷиати ман эътибор надоданд. роҳи ҳалли мушкили ин шаҳрванд дар чист? чӣ ки аз рӯи ҳуҷҷатҳои дар бойгонӣ буда бармеояд, шаҳрванд Юсупов Неъматулло автомошини шахсии худро ба шаҳрванди шаҳри Ҳисор гӯем тариқи ваколатномаи рондан фурӯхтааст. бинобар он ки вай маблағро напардохтааст, вай ба ӯ беҳуқуқи ваколатӣ, беҳуқуқи фурӯхтан ваколатнома додааст ва ба ин ваколатнома муҳлати амалаш 3 сол мебошад. барои рӯёниши маблағи амволи гӯем аз тарафи Юсупов раҳматулло ба шаҳрванди Ҳисор дода шуда, фақат Юсупов метавонанд бо ариза оиди рӯёниши маблағи зарари мисол ба эвази автомошина дода шударо ба маҳалли ҷойгиршавии ҷои зисти даъвогар муроҷиат намуда ба ин васила бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ҳуқуқи худро метавонанд ҳимоя намоянд ва метавонанд ба ин васила маблағе ки харидори он кас пардохт накардааст метавонанд баргардонанд. хоб шумо ба мардум, ба шаҳрвандон дар соли маърифати ҳуқуқӣ чӣ хел маслиҳатҳо медиҳед ки онҳо ба ҳамин ногувориҳо гирифтор нашаванд? чӣ бояд кард ки шаҳрвандон дар вақти хариду фурӯши амвол ба кадом санадҳо бояд бештар такя кунанд? шаҳрвандон бояд боварии комил дошта бошанд ки харидори онҳо мисол дорои яъне ки маблағи пурраро доро мебошад ё ки ягон моликият дошта бошад ё бисёр ҳолатҳо мешавад ки бо ваъдаи бардуруғ харидорон фурӯшандагонро фиреб метиҳанд, яъне баъд аз 3 моҳ метиҳанд, баъд аз 6 моҳ метиҳанд. бояд ҳамаи ҳамин гуфтушунидҳо агар фурӯшанда дар ҳақиқат барои хоҳиши фурӯхтани амволашро тариқи насия яъне ки баъд бармегардондан доданӣ бошад, дар ин ҳолат бояд ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тартиб диҳад, яъне шартномаи қарз ё ки забонхат, ӯҳдадориҳо аз номи ҳамон харидор гирад барои худаш ки дар он бояд дард шуда бошад ки кадом маблағ дар кадом ҳолат дар кадом вақт баргардонда мешавад. ва бо истифода аз ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вақте ки шаҳрванд маблағро барнамегардонад, ба мақомоти суд оиди рӯёниши ин маблағ муроҷиат карда метавонад ки ин асос мешавад ё санад асос мешавад ки маблағ рӯёнида шавад. факт далелҳоро тасдиқ менамояд. савол ҳаким вобаста ба ҳамин муроҷиати шаҳрванд шумо чӣ андеша доред? чӯли ки аз муҳтавои саволи пешниҳод карда ба мо маълум мегардад, асоси камбудии асосие ки дар ин ҳолат рух додааст бевосита аз бесаводӣ ва сатҳи пасти маърифати ҳуқуқии худи бевоситаи шаҳрванд рух додааст. зеро зимни хариду фурӯш намудан зарур буд ки Юсупов Неъматулло тавассути бастани шартномаи хаттӣ дар идораи нотариаӣ инро ба расмият меравад. дар сурати ба расмият наравардан худ як шакли дигар, шакли намуди дигари шаҳрномаи шифоӣ эътироф карда мешавад. новобаста аз он чизе ки аз савол бармеояд, аз вақти додугирифт намудани автомошина аллакай 6 сол сипарӣ гардидааст. аз ин рӯ тибқи талаботи моддаи 214 кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд ки муҳлати умумии даъво 3 сол муқаррар карда шудааст. дар ин ҳолат шаҳрванд ҳуқуқ дорад бо ариза тибқи талаботи моддаи 222 кодекси маданӣ бо ариза ба суд ҷиҳати барқарор намудани муҳлати даъво муроҷиат намуда, дар сурати аз тарафи суд асоснокии гузарондани муҳлати даъво муайян гардонда шуда аризаи шаҳрванд қонеъ карда шавад, дар чунин ҳолат ҷиҳати рӯёндани зарар метавонад такроран бо аризаи дигар ба суд муроҷиат намояд. ташаккур. ҷонибои ҷӯризода, ҳолатҳое ҳастанд ки
санадҳои нотариалии давлатии шаҳрвандон аз тарафи баъзе мақомот ба эътибор гирифта намешавад. ҳамин хел ҳолатҳо ҳаст дар ҳамин фаъолияти шумо ва дар фаъолияти мардум. санадҳои нотариалӣ ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад ки аз тарафи нотариусони давлатӣ ва аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда мешавад. дар ягон вақт ягон ҳолат хел вонахӯрдем ки ягон санади меъёрии ҳуқуқии нотариалиро ягон кас қабул накарда бошад. вай аллакай ҳуҷҷати ҳуқуқӣ мебошад, вай дорои қувваи олии ҳуқуқӣ мебошад ва дар он санади ҳуқуқӣ, аҳди ҳуқуқӣ ҳамаи он ҳуқуқи оидадориҳои тарафҳо дарҷ гардиданд ки агар мисол бегона кардани амвол бошад дар мақомотҳои ба хайргирандаи давлатӣ ба хайр гирифта мешавад. агар дар бораи идора ё ихтиёрдории амвол бошад аз рӯи ҳамон ихтиёрдорӣ карда мешавад, истифода бурда мешавад. ин ҳолате ки ҳоле шумо ҳоло дар вай гуфтед ки ягон санади меъёрии ҳуқуқиро ба инобат гирифтанаш мушоҳида шуда бошад. ин албатта агар ҳамон санади меъёрии ҳуқуқӣ агар қобили қабул набошад ё ки хилофи қонун баста шуда бошад, дар ин ҳолат тариқи суд метавонанд вайро ба аз эътибори қонунӣ хориҷ намоянд ва он ҳуҷҷат беэътибор ҳисобида шавад. чунки солҳои охир баъзи шаҳрвандон бо баҳсҳои замин, бо баҳсҳои гирифтани манзилҳои меросӣ аз волидон ҳатто ба сохтани ҳуҷҷатҳои гуногун ҳам даст мезананд ва баъзе мақомоти дахтор ба онҳо мусоидат мекунанд. дар чунин ҳолатҳо дар судҳо ин масъалаҳо хеле кашфо меёбад. аз нигоҳи шумо муҳтарам Сомон Ҳакимов, ҳамин хел масъалаҳо бояд чӣ тавр ҳал шавад вақте ки санадҳо қалбакӣ мешаванд, вақте ки санадҳо асосҳои ҳуқуқӣ надоранд? дар таҷриба нишон медиҳад ки дар рафти мурофиаи судӣ шаҳрвандон бо аризаҳо оид ба беэътибор донистани шаҳрномаи хариду фурӯши баста шуда ё ин ки аҳдҳои басташудаи беэътибор донистани онҳо такрор ба такрор ба суди шаҳри он прокуратураи дигар мақомотҳои зиёдтар муроҷиат менамоянд. зимни омӯзиш ва баррасии муроҷиатҳо бармеояд ки аз ҷониби баъзе масъулини корхона ва идораҳо ва хусусан масъали идораи нотариалии давлатӣ аз тарафи баъзе масъулин вазифаҳои ба зиммаашон гузоштаро ба таври дахлдор амалӣ карда намешавад ва баъзе талаботҳо ва меъёрҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар соҳаи мазкур амаликунанда ба таври дахлдор риоя карда намешавад. дар чунин ҳолатҳо бевосита ба сар задани норозигии мардум ва ҳамчунин ба қабули санадҳои ғайриқонунӣ оварда мерасонад ки ин минбаъд оид ба норозӣ гаштани тарафи дигар гардида боиси ба вуҷуд омадани муроҷиатҳои такрор ба такрор шаҳрвандон ба мақомотҳои дахлдор меоварда мерасонад. оё шаҳрвандон метавонанд барои анҷом додани корҳои муайян ба шаҳрванди дигар бовари хатро аз тарафи идораи нотариалии давлатӣ тасдиқшуда пешниҳод кунанд? албатта ҳар як шаҳрванд метавонад мувофиқи моддаи 202-207 кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатнома диҳад ба шахси дигар ҳуқуқи ваколатҳои худро вогузор намояд ки ин шахс дар назди шахсони сеюм аз номи шахси якум баромад намуда ҳуқуқиро ҳимоя намояд. намояндае ки тариқи вогузор намудани ваколат ба шахс дигар ваколатро шодод аст аз ваколатҳои дахтор маҳрум намегардад агар ҳолати дигар дар ваколатнома ё дар қонун пешин нагарда бошад. яъне ваколат нома самти муайян дорад? албатта ҳар як ваколат бояд самти муайян, як иҷрои масъулияти муайян дорад, масъулияти муайян, иҷрои амалҳои муайян, самти муайян дошта бошад. яъне гуфта шуда бошад ки ваколатнома барои кадом мақсад, барои кадом вазифа дар назди кадом мақомот ё корхона ё шахсони сеюм дода шудааст ва бояд кадом корҳоро шахси ваколатдор аз номи ваколатдиҳанда иҷро намояд. Сомон Ҳакимов, дар 9 моҳи сипаришуда шаҳрвандон вобаста ба фаъолияти нотариати давлатӣ ба шумо муроҷиат карданд? дар давраи сипаригаштаи соли ҷорӣ аз тарафи шаҳрвандон сокинони шаҳри Панҷакен унвони прокуратура муроҷиатҳои зиёд ворид гардааст аз болои мақомотҳои гуногун, аммо то ин ҷониб нисбати шахсони масъули идораи нотариати давлатии шаҳри Панҷакен аз ҷониби сокинони шаҳри Панҷакен ягон адад ариза ё ин ки шикоятҳо ворид нагардидааст. аммо зимни баррасӣ намудани муроҷиатҳо ҳолатҳое мешавад ки мо масъулини идораи нотариати давлатиро ҳамчун шахси манфиатдор дар баррасӣ ва ҳалли аризаҳои мазкур ҷиҳати қабули қарори қонунӣ ва асоснок ҷалб менамоем. яъне шаҳрвандон метавонанд ба шумо муроҷиат кунанд? дар дили хоб маврид ки ҳолати шаҳрвандон ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ онҳо поймол мегарданд, онҳо метавонанд бо ариза бевосита ба прокуратураи шаҳри Панҷакен муроҷиат намоянд. ташаккур. ҷаноби ҷӯризода, шаҳрвандон пурсон мешаванд ки қоидаҳои ба мерос гузоштани амволи шахсӣ аз ҷумла ҳавлӣ, манзил, замину боғҳо ва дигар иншооти волидон
چطور صورت میگیره؟ و میراث برای میراثخواران گذاشتن اموال طبق وصیت‌نامه به جا آورده می شود. وصیت‌نامه چیست؟ وصیت‌نامه این حجت می باشد که شخص میراثگزار در آن پیش از وفاتش تقدیر مال و ملکش را معین می کند. یعنی آن سپارش میراثگزار است که درباره پس از وفاتش به کی یا به کدام شخصان و به کدام مقدار یا کدام چیز با کی باید گذارد معین کرده می شود. وصیت‌نامه موافق طلب قانون باید حتما در شکل خطی و در حضور شاهد انتخاب نموده وصیت کننده نوشته شود. چون این حجت از طرف شخصی گذاشته می شود که قابلیت عمل کنی پوره را دارا می باشد. وصیت‌نامه را باید شخص خودش گذارد. شخص میراثگزار تا وقت وفات حقوق دارد که وصیت‌نامه گذشته خود را تغییر دهد، بیکار کند یا مضمون آن را تغییر دهد. همچنین وصیت‌نامه با پیشنهاد شناسنامه و معلومات درباره اموال‌های به میراث گذاشته شده و با پیشنهاد حجت به کی وصیت گذاشتنی آن به رسمیت درآورده شود. همچنین وصیت‌نامه میتواند مخفی باشد، یعنی که وصیت‌گزار میتواند وصیت خود را در شکل خطی در لفافه مخصوص جای نموده این لفافه را به اداره نتریالی آورده و برای محفوظ گذاشتن و به قید گرفتن مساعدت نماید. وصیت‌نامه و وصیت‌گزار شاهد همچنین در نوبت خود عهده‌دار می‌شوند که درباره وصیت‌نامه ترتیب داده شده باید درباره معلومات‌های در وصیت‌نامه درج شده سری آن را نگاه دارند. عاید تغییریابی آن، عاید به عمل بروری آن باید سرش را آشکار ننمایند تا لحظه گشوده شدن کار میراثی نسبت شخصی وفات کرده. یعنی وصیت‌نامه سندی حقوقی اساسی می باشد. پس از وفات همون شهروند ما بعضی از خود شاهد میشیم که بین اویله ها، بین برادران یک نزاع‌ها به من میاد که برای چی پدرم یا مادرم این اموال را به من به تو وصیت کرده است. همین بعضی بحث‌های سودی هم شروع می شود. همین خیلی حادثه‌ها می شود. البته از فرصت مناسب استفاده برده با دقت شهروندان شهر پنجکین میرسونم که باید که بعد از مثال ففت میراثگزار یا بعد از ففت میراث دهنده که وصیت‌نامه مونده است یا نمونده است تا 6 ماه باید عاید قبول میراث با عریضه مراجعت نمایند و این حقوق خود را حمایت نمایند. بسیار حالت‌های می شود که شهروندان سالهای طولانی این عمل را اجرا نمی نمایند و باعث سرسانی آنها می گردد. یعنی برای دراز نمودن مهلت قبول میراث باید به سود بعد مراجعت کنند یا واقعیت قبول میراث خود را طریق سود تصدیق نمایند. این با آنها خیلی مشکلی ها پیش می آورد. برای همین از شهروندان محترم خواهش کرده می شود که تا 6 ماه پس از وفات شخصی وفات کرده عاید حمایت حقوق منفعت های میراثی خود و گرفتن شهادتنامه حقوق به میراث طبق قانون و طبق وصیت‌نامه به اداره نتریالی دعوتی شهر پنجکین یا به اداره نتریالی دعوتی شهر نایه‌ای که همون اموال جایگیر است مراجعت نمایند و این حقوق خود را حمایت نمایند. تشکر. سمون حکیم وابسته به همین مسئله وصیت‌نامه من یک مسئله خیلی دردناک است در جامعه ما و پرکراتور مردم مراجعه میکنند. واسه با حالت بحث و مناظره که پیوسته بعد از فوت والدان بین دیگر میراثخواران در اویله پیدا میشود و پرکراتور شهر پنجکین عریضه‌های بسیار هم زیاد وارد میگردد. ضمن بررسی آنها معین میگردد که بعضی حالت‌ها پیوسته از جانب شخصان فوتیده در وقتی در قید حیات بودند با از این و با از مد نظر دور نمودن حالت‌های مذکور و به یگان شخص معین وصیت نکردن پیوسته اموال، منزل یا اینکه زمین یا دیگر اموالی که با خودی او تعلق دارد پیوسته سر میزند و اساس با وجود آمدن همه اینها بیش از همه به مسطح پست معرفت حقوق اهالی، سوادناکی حقوقی و شعور حقوقی پیوسته شهروندان منشأ میگیرد. تشکر. جناب جیرزاده، برای به خارج کشور سفر نمودن فرزندان نابالغ قانون‌های جمهوری تاجیکستان در اساس سندهای نتریالی دولتی چگونه طلبات را مقرر کرده است؟ دادن باوری خط برای به خارج کشور همراه بودن شخص نابالغ به کیها اجازه داده شده است و مربوط به همین سوال آیا سندهای تصدیق کرده اداره‌های نتریالی دولتی جمهوری تاجیکستان در دیگر کشورها از جمله در فدراسیون روسیه مورد عمل قرار میگیرد؟ برای به خارج کشور سفر نمودن فرزندان نابالغ البته از طرف والدین آنها وصی و پرستارشان شخصیت‌های به آنها برابر کرده شده باید روزگی به طور نتریالی تصدیق کرده شده داده شود. به روزگی آنها نمیتوانند قلمرو جمهوری تاجیکستان را ترک نمایند.
инчунин ё ба қаламрови ҷумҳурии тоҷикистон аз дигар давлатҳо ворид гарданд. дар асоси қисми 3 моддаи 252 кодекси мадании ҷумҳурии тоҷикистон шахси воқее ки ба синни 18 нарасидааст танҳо бо розигии падару модар ё шахсони дигари ивазкунандаи онҳо ва ҳамроҳи онҳо ё шахси дигари ваколатдор намудаи онҳо ҳуқуқ ба тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба онро дорад. аз муқаррароти меъёри зикршуда якчанд нуқтаи муҳимро муайян кардан имконпазир аст. чунин талабот барои ноболиғӣ ба синни 18 солагӣ нарасида талаб карда мешавад. барои татбиқи ҳуқуқ ба тарки ҷумҳурӣ аз ҷониби ноболиғ тавассути гирифтани розигии намояндаи қонунӣ ва мавҷудияти шахси ҳамроҳикунанда мумкин аст. муқаррароти қисми 3 моддаи 252 кодекси маданӣ ба таври ҳатмӣ ба ҳамроҳии субъекти муайян волидайн ё шахси дигари ваколатдоршуда ҳуқуқи тарки ҷумҳуриро ба шахсони воқеӣ ба синни 18 нарасида додааст. яъне новобаста аз мавҷуд будани розигии падар ва модар ё шахсони ивазкунандаи волидайн ноболиғ мустақилона бе шахси ҳамроҳкунанда ҳуқуқи тарк намудани ҷумҳуриро надорад. оиди дар хориҷи кишвар қабул намудан ё нанамудани санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон ҳаминро гуфтан ба маврид аст ки мақомоти адлия мутобиқати қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътироф намудаи тоҷикистон ҳамкории байналмилалии ҳуқуқиро бо мақомоти адлия ва мақомотҳои дигари салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд расонидани ёрии ҳуқуқии ҳамдигарӣ тайёр намудани кадрҳои ҳуқуқшинос ва таҷрибаи корӣ аз рӯи принсипҳои эҳтироми соҳибихтиёрии давлатҳо ва бемайлон риоя намудани қонунгузорӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ баробарҳуқуқии тарафҳо афзалиятнокии ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандони мамлакатҳои ҳамроҳикунанда инчунин меъёрҳои умумиэътирофкардии ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамаҷониба ривоҷ додани ҳамкориҳо ва эътимод дар байни мақомоти адлия ва мақомоти салоҳиятдори ҳамроҳикунанда софтдилона иҷро намудани ҳуқуқи оидадории байналмилалӣ амалӣ мегардонад. ғайр аз ин баъзе ҳуҷҷатҳое ҳастанд ки қобили соҳибҳуқуқии шаҳрвандро дар хориҷи кишвар тасдиқ менамоянд. ба мисоли шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос ки дар хориҷа қарор дорад тибқи қонун ва тибқи васиятнома, худи васиятнома, оҳдадориҳо, розигиҳо, ҳамин ҳуҷҷатҳои расмие ки аз ҷониби мақомоти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дода шуданд бояд дар қаламрови давлати дигари иштироккунандаи конвенсияи гага истифода шаванд. бояд тибқи талаботи қонунгузорӣ ҳуҷҷатҳои расмии хориҷиро апостил гузошта шаванд. вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи конвенсияи минск дар бораи расондани ёрии ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба парвандаҳои граҷани оилавӣ ва ҷиноятӣ муносибатҳои байналмилалиро иҷро менамояд. яъне хеле ки мана дар тоҷикистон ҳуҷҷатҳои хориҷиро мувофиқи ҳамин конвенсия ва мувофиқи ҳамин гага ба инобат мегиранд, дар навбати худ дар хориҷи кишвар мамлакатҳои хориҷа ҳам ин талаботҳоро иҷро мекунанд ва дар асоси шартнома ва созишномаҳои байни давлатҳо бастшуда ва қонунҳои амалкунандаи ҳудуди ин давлатҳо ҳама ин ҳуқуқу оидадориҳои шаҳрвандон риоя карда мешавад ва ин ҳуҷҷатҳое ки аз тарафи идораи нотариали давлати шаҳри панҷгоҳ ва аз тарафи идораҳои нотариали давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд дар хориҷи кишвар ба инобат гирифта мешавад ва баробархуқ ба ҳуҷҷатҳои он ҷо ҳисобида мешавад. ташаккур. Сомон ҳаким вобаста ба ин масъала додани ваколатномаҳо ба кӯдакони ноболиғ ин масъала таҳти назорати прокуратура қарор дорад. ки талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ бевосита шахсони падару модар ё як нафари онҳо ё шахсони дигари онҳоро ивозкунанда ҳангоми бурдани кӯдакони ноболиғ аз ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба дигар давлатҳои хориҷа ҳатман бояд тавассути идораи нотариати давлатӣ ваколатномаи худ ба расмият дароранд. ва вобаста ба ҳолати мазкур чандин муроҷиатҳои шаҳрвандон ва сокинони шаҳри панҷакен оид ба аз тарафи падар ё ин ки модар дар алоҳидагӣ бе гирифтани ваколатнома ба хориҷи кишвар бурдани кӯдакони ноболиғ ворид гардид, он мавриди баррасӣ кор дода шуд. зимни баррасӣ муроҷиатҳо муайян карда мешавад ки баъзе ҳамин падар ё ин ки модарон баъд аз гирифтани ваколатнома ваколатномаое ки онҳо дар асоси қонунан ба расмият дародан дастрас менамоянд, баъди ба хориҷа рафтан бо баҳси дигар ба миён меояд, баҳси масалан аз ҷониби модар ҳангоми кӯдак ба Федератсияи Россия рафтанаш боз модар аз он ҷо ариза нависа тавассути адвокатҳои худ барои гирифтани маблағи алимент муроҷиат менамояд. дар чунин сурат бевосита ғаразу хусумат байни волидайн пайдо шуда сабаб барои нависани аризаҳо ва инчунин муроҷиатҳои шикоятӣ ба мақомотҳои дахлдор пайдо мешавад. бурдани кӯдакони ноболиғ аз ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба дигар давлатҳои хориҷӣ бештар ҳолатҳои манфиро дар худ дорост.
و بیشتر خوانندگان نوبلیغی که از شهر پنجکین مثلا با دیگر دولت‌های خارجی میروند قبل از با دولت دیگر خارجی رفتن آنها پدر یا مادر آنها در اساس عریضه حجت خواننده را از مؤسسه تعلیمی او گرفته جهت میم بعد ادامه دادن با فدراسیون روسیه میروند و بعد از فدراسیون روسیه رفتن از حسابی که قسمی زیادی مهاجران یعنی شهروندان جمهوری ترکستان در خارج کشور در فدراسیون روسیه غیر رسمی یعنی به رسمیت داری حجت داخلدار فعالیت می‌نمایند کودکان آنها با مؤسسه تعلیمی با قبول نمی‌گردند یا اینکه با مشکلی دچار می‌گردند در چنین حالت با مدت 1 سال 2 سال نابالغ از مؤسسه تعلیمی از تعلیم و تربیت به طور پورا دور می‌ماند و با فرصت مناسب استفاده بوده با سهم همه ساکنان شهر پنجکین می‌رسانم که با بعد از 20 ایون سال 2024 به واسطه قانون جمهوری ترکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در طریق نو قبول گردان قانون جمهوری ترکستان برای مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک نام گرفت که طبق آن تعلیمی عمومی اساسی این تعلیمات تحصیلات میانه عمومی حتمی گردد خوانندگان مؤسسه تعلیم و والدین آنها عهده‌دار گردند که با کودک برای گرفتن تحصیلات میانه عمومی یعنی تا صنف 11 مانعگی نکنند در صورت مانعگی ایجاد نمودن طلبات ماده 164 کد جنایتی جمهوری ترکستان جوابگری جنایتی در نمود از 1000 تا 2000 نشان دهنده جریمه یعنی از 72000 سومان تا 144000 سومان جریمه تا 2 سال محبس ساختن آزادی نسبت پدر و مادر و شخصان دیگری آنها را عوض کننده تطبیق کرده می شود. جناب جیرزاده سال 2024 با پیشنهاد در اساس فرمانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال معرفتی حقوقی اعلام شده است. آینده درباره مقصد و مرام سال معرفتی حقوقی سخن گفتیم. تهیه برنامه معرفتی حقوقی هم اساساً با بلند برداشتن سطح و صفت معرفتی حقوقی شهروندان روانه شده است. از طرف اداره نترالی دولتی شهر پنجکین در این سمت کدام تدبیر و عملی شده؟ البته این سال معرفتی حقوقی اعلام نمودن این یکی از راه‌های بلند برداشتن معرفتی حقوقی شهروندان با روی تعلیم و تربیت حقوقی ترغیب تشویق حقوقی اطلاعات حقوقی مشورت‌دهی حقوقی و رساندن یاری حقوقی میتواند تشکل داده شود. شعور و فرهنگ حقوقی شهروندان با روی اصول‌های مختلف انکشاف داده شده به این روند عامل‌های گوناگونی تاثیرگذار بوده میتوانند. در بلند برداشتن معرفتی حقوقی اولی واسطه اخبار عامه اهمیت مهم دارند. تنها واسطه اخبار عامه و همه سوبیکت‌های دیگر تشکل کننده معرفتی حقوقی اولی تمام حیات آگاهانه انسان را همراهی میکنند و عباره دیگر واسطه اخبار عامه معرفتی حقوقی اولی را پیوسته تشکل میدهند در حالی که دیگر سوبیکت‌ها چنین عملها را در مهلت معین دوره به دوره یا نامنتظم عملی میکنند. از روی همین گفته‌ها از طرف اداره نترالی دولتی شهر پنجکین در این سمت خیلی کارهای نظررس به انجام رسانده شده است و در اوید به این مسئله هر ماه در مجله ها روزنامه و مجله ها در مؤسسه های تعلیمی کارخانه و مؤسسه های دولتی خصوصی و از اون جمله جمعیت ها وخوری و گردی همایی گذرانده شده ایستاده است و دایره بلند برداشتن معرفتی حقوقی شهروندان خیلی کارهای نظررس به انجام رسانده شدند. سامان حکیم واقعا اقدام پروکراتور شهر پنجکین جهت تهیه برنامه تلویزیونی معرفتی حقوق از طرف ساکنان شهر و دیهات پنجکین اکثر بینندگان توسط یوتیوب خیلی خوب پذیرایی گردید. از نگاه شما در همین سال معرفتی حقوقی از طرف پروکراتور شهر پنجکین کارهای ترغیباتی باز وسعت داده می شود؟ چیزی به همگان معلوم است سال 2024 همچون سال معرفتی حقوقی اعلام گردید. خود اعلام کردن سال معرفتی حقوقی با مقصد بلند برداشتن معرفتی حقوقی اهالی شعور حقوقی و دانش‌های حقوقی آنها فهمیده می شود. پروکراتور شهر پنجکین نیز این تشبث را مد نظر نکرده به واسطه دهم ینوار سال 2024 در اساس فرمان پروکرور شهر به واسطه نقشه چوبینی جهت گذراندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی تصدیق گردید. در این برابر در یکجایی با به واسطه تلویزیونی سیما و صدای شهر پنجکین تلویزیونی محلی با نمایندگان پروکراتور برنامه معرفتی حقوقی دایر می‌گردد و همزمان قبول سیاری شهروندان از جانب کارمندان پروکراتور در جماعت‌های دوردست نیز عملی گردانده شده است که این به واسطه نقشه چوبینی این تصدیق کرده شده است و در این برابر از طرف کارمندان پروکراتور تا در دوره سپریگشته سال جاری بر مجله ها و روزنامه‌های محلی و جمهوری و ولایتی 12 عدد مقاله
14 مرتبه صحبت و خوریا در رادیوی محلی و همچنین زیاده از 15 مرتبه صحبت و خوریا در توسط تلویزیون محلی سیمو واقع گرفته شده و شهروندان پیشنهاد کرده شده است و نوابسته از اینها همچنین نمایندگان پروکراتور در کلکتیوهای مهنتی و بین اهالی و ساکنان زیاده از 100 مرتبه صحبت و خوریا گذارانده و سمی اهالی طلبات معیارهای پیش‌بیننده قانونگذاری عمل کننده را می‌رسانند. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در خاتمه برنامه نوبتی معرفت حقوقی من به یاردمچی پروکرور شهر پنجکین سامان حکیموف و نتریس کلان اداره نترالی دولتی شهر پنجکین جورابوی جورازوده برای اشتراک و جواب‌های مشخص با سوال‌های پیشنهاد نموده ما و پیشنهاد کرده شهروندان عرض سپاس میکنم و امید میکنم که در سال معرفت حقوقی همه ما جهد و تلاش خویش را برای صفتاً بلند برداشتن حقوق مردم روانه میسازیم. سلامت و سربلند باشید. تشکر از شما.